obongo, brucella, blockage, cancer ejuerensia stage 4, diabetes, neuropathy, depression, endurome, fibroids, high blood pressure, hemorrhoids, heart and spleen diseases, hepatitis B, emechando yenyigo, emechando yorima, okokea wechinguru, uchabagaka, ovarian cysts, fistula, prostate problems, GSTI, marwire yeri sankwa, uric acid, fatigo, gatiyana yande amange. Tutarere aseduka ya ito, magega ya Cooperative Bank, mbarabare nase ebengi ya Family Bank yarenge. Chinsege chinde, Post Farm Plaza, ground floor, na boigorunde rwa Discount Plaza, yuri mbarabare na KTRH. Asamange twakere simiyasa 0710-540968. Usem 0733-990052. Vipi, mbona mbota hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kila slice. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Werere buja mwanchwa omo rigerali hogetembe TV magorobe yiga yarero litukeligali echuma shitariki 24 chomo tienye komi mwaka bachirwe na 25 eke unga chinsebira senchira yo wekeranu nche nigongoro kwaro ni ototo nyangiri no gitokobwatana na kwanda memeyerio nigagoro kwa Vanessa Nyaboke na mwancho mo rigerali litangana kigima na lia na kwariganiria senchira ayo bwenge. Ebiri amanya gutigara umuntu ucietero nyagitari otaranga genda moni bakobulemo umanya ko rusio mubere nyagitari use muri korara bakongo korara mara bakongo Omaseneta bwe county ya Nyamira gwikyo muswada bosi bwa senate bukorigereria aboroire bali bakurwazia mate chitali kwenyara wose chokonyora ogoke ebintu bya 2027 ndoje tokwa ni 2027 asimono iga amagendro kwanza si ndio? Usimude tokwane 2027 ndotiga magendro. Usina magendro kwanza. Chingagia chine chia magendro kolende tari chia siasa hayune ngwana ya mjumbe wa bunge ya kitutu cha North Omoske Chavet Mukaya Nyakundi. Chagaiga last year 14 months a university achirawo siracha. Achirawo siracha. Na omoroboli wokogachwa kwa University ya Nyamira gochaka bene litukulia lero inse y'uburayi ya muwasiri w'ekiseme Omoske Julius Migos ogamba Mwanjomo ligerali kionga chinsebere ni gotoko cha kurwase county ya Nyamira ase tokumenya gobuna litukulia lero
nigo rigena rioborosori ya nyakari kubekwa ase university ya Nyamira hegochikoba ase skuru ya Kiabonyoru umuyigo nyarakobo kurabwa amo no muwasiri wechisemi Mosike Julius Migosi Ogamba kubwatirana amo no libubulendi Mosike Soipantuya amo negati ya baraibande abanyaka bagwikirana ase nsemecho ase ya nyarakobo kaniki humna nigo umuyigo yura nyakabago kwangoigwa elinde university yo cyagokora emirimo ase egeka Kiabwango mono muri kitofati kadi Desemba nigakirana chinsemecho na gotwarganira robotiro kubwatia Maiga yengana ye university ya Nyamira gochakirwa kuganyirerwa asenga kentambe bono nigo rero umuwasiri w'uburendi Mosike Soipantuya naboigo umuwasiri w'ekisemi Julius Ogamba bara umuyiga bugwa ka kamogo kyo gochakirwa kwagachwa kwa Nyamira University College ekorerwa na University ya Kisii. Mosike Soipantuya nigo aria eirabna ubwagachiwe university ye ase skuru ya secondary ya Kiabonyoru nigo irachikoira ikakemetienyi 10 erio weika omwerio na nigo irachikoigura amabaga yemirimo ase omunyamira. Mama mboga si ndio watakuwa na supply chakula hapa kwa mjengo? Na vijana wetu ndio watafanya kazi hapa? So mimi nasema ya kwamba ni mwamko mpya tumeweza kuzindua siku ya leo, na hizo mijengo ambazo zitakuwa 13 blocks in total itafanyika in phases, and we are just rolling out the first phase. Now this institution does serve as a cradle for the next generation of leaders, thinkers and innovators, providing a dynamic environment that promotes critical thinking, creativity and entrepreneurship. The construction period is estimated to take 10 months, during which the project will directly create employment opportunities for our youth and stimulate growth of the local economy. Nensema yaye umuwasiri w'ekisemi Julius Ogamba otebire nigo endoto ye university ye yabere gekumbirana nebigocha ebinge kurende omwerio ye yaikiranire ase akirebya gochasomara yomonene bwense Daktari William Ruto. Huyo ni mtu wa kusema na kutenda ama sio mtu wa kusema na kutenda? Ni mtu wa kusema na kutenda ama sio mtu wa kusema na kutenda? Ametenda hajatenda? Ona bantu aminduko babulinde. Onye omuntu oba promise ryegento naendo chiroge kolire omuntu ino molimo ostali molimo tali omumaene wano lenda bantu amindu omuntu buno yo nere mokoli na tutam nyoroki ngonga ngomamole tutamu asenga njenga sia kolire. Kubatikana naya nigo mu vice chancellor wa university ya Kisii eyo ekorera university ya Nyamira Professor Nathan Ogechi aburirie umunyamira ebiro birya eserikali iraje kubatuma aborokiwa abatanganike gima baraje gusomera Kiabonyoru bariganiwe kuya university yale mwanyaro yatyo karigirega komuranje nandi ngwirana ngobasaba komuranje abana bali serikali yego chakolentaga from the word go tubabwate twenishwenga twa embracery elinde no enekero bagosoka gukisoba ekareke university enenya ono igegete yote kankenga omwana university tabwati abana eiteri university ranyal kogendoro totabwate ti abana abo tobalenta mu babanga abana baito elinde bagosoka bate ya abandi university yali korokana ke Nyamira twense togendoro elinde abana bache baicholega elinde biashara bimente namangana ndo siabero. Umuyiga oyo igaboigo noikiranwa na babunge bona Joash Nyamuko o North Mugirango, Jerusha Mumanyi we county ya Nyamira, Stephen Mugaka o West Mugirango, Doris Aburi we county ya Kisii, aboigo Javet Nyakundi o Kitutu cha North ase babwatoka enkwana eyeiga igoro ye university eyeiga. University ikikuwa hapa tutakuwa na industry kubwa, hii inaitwa industry. Tulikuwa tunalia hatukupewa barabara, lakini leo kwa sababu tumepewa university, najua kuanzia next week
lazima tutapata barabara. We say to the president, Kongole, 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 and tutam. Onyo Montanaro Rachensi ito ya Kenya. No Muskoko William Samoya Ruto. Do you want to know? Nagie Kogera Muarakero Monta and Sirko Lingevi Sero Nagojo in a government. It will be so bad. Eise Kovana Nintoma Gusi Tora Baisikoye Serekal. And this is the greatest achievement that we have ever got since independence. Watu wa Nyamira tumekuwa na maraisi mpaka wanne. It has taken the 5th president of the Republic of Kenya to give us Nyamira University. Omoske Eric Okongo Mogeni nigo hakiri muswada bosyo bwa senate abogo chikorigereria chiama techiko ejikorwa ase osechiri wate okonyora wense anamono chinga kibakoligia obobwenia ase nyagitari korangana nera chiama techio nigo chigotwara emechande mebe chinga kichiama techia bogosayo mobwe amatyabo arese enyagitari na wika nonyenekera basiria magimabo ase batari kunyako bagoikeria nonyeno gwakana ebili yenyagitari gose yengendu mulikito samiyenda na mange Buna enchire yemo yoko bakonya balibare abokonyoro wense omoseneta bwe county ya Nyamira omokomishona Okongo Mogeni nigo abekiro muswada bwo chencheri chiko elio ko bakonya abantu basiriti abamwabo urusyo mobere enkendu no nyabatigariti bill asate bire bono eserikali nebwente ya standard yego na abekiro muswada bunge ogotebanga ekero monda achire nyagitari oromo Kenya airiro murwaire nyagitari urwariwe osira ebiri amanya gutigara umuntu usietero nyagitari otaganga genda moni bagobulemo umanya ko rusyo mubere nyagitari ose muri karara bakongo karara mara bakongo ekyara tu inumalensa muri koja mwenyoru nje na raba ndaba banene principal na past okogende anyalo ngwa mugabana ko ngaruto nato meteji milioni ibere agaire ngato miroja bona nje nabe gete bir bunge ego tebanga umonde kere iru nyagitari number 1 otwajorega serikali etolende make sure ngero to kurwara magiyo na nyagitari to sira onye mondo itabwati bese umubero bwato ko mondo yoeniwa eserikali yakana ebiri yo abumo mare na nje Gokwana imeyambo nyamatuta imeya West Mogirango ase ateba machika begetu eliko konya abalimi bekemeriye chae nigo bono aombigwe umwoshimi okoro kupita munya na ete Nyamira agaida county chinyinge akareta reforms che tutara igese chi director tutara ete kobori umwoshimi William Ruto nga onya gakobekera abalimi bemesie waewe bilioni yemo na milioni 170 wachiwaka none bonus uno amagoliye mesie abaire bobe nturende ndora bawe checha inere motion doji kobeka punga tobolinga intwe una abantu banyamira nkitotara bekerwa kibesa ese ekemeri yecha na ntotonya wale sabana abantu bemesi bakodeki banyorire Gokwana chiseme cyo igore chiseme nigaborire serikali kurigereria ncherego segeta chiseme gwetera asoko bakanira aborokigwa elibanyora semi ono ende tutune senate ya Kenya twabekiro muswada tote banga onye serikali gezete gokonyo muntu mutaka tigeto me fees onye gere 24 ya to me fees yonsi pi oche sukuru to manyo mwana yokore wakariro fees amba yoko like form wa tuchinda bi wamanya konyore chiri wibere ka chiri wibere ne fees ya 24 ejinji gokoya nigo airari bagerio kumwakereko koyo kabiro mu waziri mukuru Daktari Fred Matiang'i aseganga yayo kulia ikirugo kyo borai bense mboyo waternia president korwa tari boronge mboyo ngabata yetengo mwana yeto koro Dr. Fred Okengo Matiang'i asemo report rege tasini kyake tembe Jensam yenda
Na umwanjwa umurigali umujumbe webunge ya Kitutu Chache North Omoske Chavete Mukanya Kundi nigaereire buna chingakichiga ne chia magendero na boigo abamenyi bechinsemecho nigabwente kurigeria magendero mono kubwa siasa nigo anyare kabaga kuburia aba digamenye anyare kabaga kuburia abamenyi bechinsemecho kunyara kaba kurulibaga gochie asa magendero kubwa kendi gyonsi munago tumonye mulikito Daniel Ontire. Kurengana n'umuske Nyakundi siasa cha mapema nigo chira baise kwirira ogukwama kwa magendero ao na muno chingakichiga abamenyi bale nerango nogo semeleke magendero ebintu bya 2027 ndoje tokwa ni 2027 asimono iga amagendero kwanza si ndio usimo de tokwa ni 2027 ndotiga magendero usina magendero kwanza ukwana aseberero imiye wodi ya Sensi Nyakundi nigo baigo anakiria abamenyi bense meyo una asichinga kichiga arabisi achakwena kibuna alionsi alieteira aikiranigwe no basegeta kogendera kubwatisia umurai bense Dr. William Ruto nima eteme cyane bone etigarete gaiga estimeri ya Murambo akabere estima ya Itare sindio na yake Rombo usenaki igo ebioka na bingoja goja tokwanere tokore ebintu bide togendrete cha muhimu wono iga tusabira abana baito iribaho bakora amatemu buya baite mamira mambiede batego tokona aso musangerekano yoyo yasa chekerogo keigoro nigo chabwatanse ase James Omocha umwanasiasa kurwa sense miyo boigara baraibande asokoboria abasae bekegorie geke kogendera kwirikia asomoroberio genderete unaba kichikura ase segeto no kogania gukomubwatisia umuske Dr. Fred Matiang'i biango totebya abana bari batabwate bipande babwate alafu ekero bagwatire bipande abagusito bayamo yatobeke Matiang'i nera asoe kerokeria apingane n'abantu bari banda banene no bari chabeke gotero so we want to say tigaba gusito bayamo kure jeito njirinke tobeke neitwe tobarerwe uno mugusi egerre tutwaresikeria abona nyore gasete meseria twanyorekeria igonto basa goteba ngaki to support biago toikago 2027 torengi togokora aiga nigagocha chinga kiamaberera age siasa agendrete gukina bosio bubochorio bonene bumwaka wechiri bubere na 2022 Nkruba terega taseni kiaga tembe kurega se bunge ya Kitutu Chache North imiye kaunti ya Kisii letera ninguruko Daniel Ontire na umwanchu murigali enga yomugaka nyagosira Barnabas Nyabuga kurwa se kenyoro kiabo matara kegotoka ime ye ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South nigo yabolira bakonyi kwagachirwa enyumba na yamagiga yoko kusemagiga yokomenya abantu batano ase enyumba eyemo nago eyo egotebekana boigo egotwa gose amabate nyaka bakabere amagotu aboigo ya mateyo boigo nigetari konyaga bago keria nonye nindagera no kugane kwa kera rituko nonye nabana beskuru eyo gose nabana bomuchio eyo gose amateyo tibariko ikera konyora amasomo kugwatekana amo no kuremirwa kwa igoro mulikito Diponi Asanya na mange Ase ekenyero kia bumatara ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii etaro ye masayemo ni gotokomerana ne amateyo mugaka Barnabas Nyabuga yosireti obugima bwaye wetira senchira yo mubasokano omwaka bw'ekirwi 2023 agatiki amati ya emaega omongina nabana bane abobono bagenderete gwetira amakongo itegene utufirita mura nyabo namyeta bokong mwako na akakwa kantikira bana bane bana ndime chanze timbingo tuya timbwatkere kuri abana bakotekwe inja ndagire kwa mbere ngokura gira abana tubache tukambura abana bakatike school Gusangane amate ya nyagusira Barnabas nigenkeywe yabereke gwetera amakongo asamatuka maega hasogosiria abantu bomuchyoywe nabo igokuburo wechibese gwikabana gotika chiskuru mugako yagatakanya accident yagasira taringi mutugu yaigo na aringi una musio bali muiga no mugako lingo muchyoyo nera kanyoro bokongo
nera agachigutugura magena gwitira ubutakarenda nyore ndagera bakuririgena likamubwatira nirikamusenyenta pia maguru akabuturwa maguru tugatema kurwa nesegi tumurwali patimbaya gaikagasira ubwatikana no buremero bonene burasenkeyo yo mugaka Barnabas nige amatejeiga ekonyora endagera gwetera obokongu ebinto byokorarira nabo igo enyumba yabo nige gotwa kire muri gotwa tugotenya stwa bakayasira nanda tugotwa makore bintu cyangwa se sikanye gotu ona godwate mu cyangwa mu ngasenke enyumba bakorara ge gotwa ebo chokete kirase kere mbure gotwa ebakoringe ebinto embura yatu yasira nande bamakwara sai nande barara ensemo yokonyora endagera sobokongu omwana Abel Nyabuga nigatigireta masoma yenchira asekera skia gatano na gatatu kubwatakana no kubura gwechisemi ingana ya mwirire tere gokora chikonda elio kurageria bana bamwe ababake nabo igo kubasira sechisemi bona abana abwekere basome skuru egasinya bona nababwa tobokongu no kuragira gokobokongu bakubwata barara njara bona ekere tobwate nabo tokoma ekere totabwati bona nabo akurara igo nabana abo Siyasin kone ya Sindions na ukulima mugondo ina na mchengo ina na nyana bana gita gusikara mu inanya watu nesi na basapoti nendage bona abana aba bakeno mu muru ya kwa ndoligi obaretera rende babwa tabaragira usekere batanyoreti nabo bakurara igo rende obako ngumboro mucyoyo kurende twasabo yo wanja gotokonya tokonye amwa aso kuburwa obomenyo goika kurara isiko gose komenya batabwati enyumba nigo enyumba yabo egotwa asebono baruru kubure gucha sabasamaria bari no moyo bwwancha bono twasabo gokonya uyo uranje gotokonya tokonye amwaga chire nyumba nona abana bwata abubane tari kunyara kubarageri nabo konyora ondo mokonyiro muturiro ondo mokonyire yanga kubeka kunya gusukerio bugima njengo sa mo munda akonyo tokonya no moyo royamo senaro na nani tanto sele sena kora batenda kwae kuripoteria Gatembe kuroiga ase kenyero kiabo matara egotuka imeje bunge ya Kitutu chache sauti ya nenkoro kwa Dipon Hasanya Mwancho murigiriri gwikirabwo no tokwenda omotimo komo kaigo tokwirana tunyako tokwenda na mange na kwaringia ase kionga chinsa ibere emagorba ya lero gotoskochara Lero lero tarehe ngapi? Lero tarehe ngapi? Lero tarehe 24. Yani ndataka wabodi ni swaliga. University ya Baze kote abango cherega 2012. Miaka 13 iliyopita. Almost William Ruto agachaga iga last year. 14 months. University achira wasiracha. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo ere engale iyuerengia na woigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na woigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na woigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na woigo box corrugated asiko babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na woigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na woigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na woigo na green obutambe bwe mabwate yiga
nigo bokorengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakerania mabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukejega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Springfield Medical Vision Center nigomono egukorereria obukoreri bwa general outpatient consultation naboigo obubweria kukorabare ensemo y'uburingiro laboratory services pharmacy eye care usensemo ya maiso naboigo ensemo ya maino dental nigomono ba mentire obukoreri bwabo kuba ubuya n'obuyamano kigiba bagotoka asensema Imperial Building ground floor Samange Bakire Simiase number 0745268031 was 0721243247 Springfield Medical and Vision Center Guika Ekwe Obokoreriobia. Karibu mwanchu murigereria sansame iga ya kabiri ya kionga chinsa ibere mugavana gwe county ya Kisii umusike Paul Simbarati ritukuria lero niganyaka bagotwarane gikaro n'abakori emirimo be county ya Kisii ese alia eira gochie kugenderera gose esakinia abange babo ebirogo abo bakote bakana balenge ange chire bubere abo kolira gochie kolika aborokia ba ICD gwetane chimibere nabo igo abo abanyagitari gose abo bweni chimi isato. Tulipoingia tumepata our wage bill. Sasa mnisikize vizuri. Our wage bill, zile mishahara tunalipa na allowances zilikuwa ni 63%. 63%. Nimeng'ang'ana karibu miaka 2.5 sasa kuangalia kila kitu na bado sijamaliza. Tumeangalia mzuri ni watu wangapi, ni nani anakula mshahara, ni nani hafanyi kazi. Hata wengine mnakaa hapa hamfanyi kazi. Kuna watu hawafanyi kazi. Lakini mahali amapi mmesema about performance what? Contracting. We are signing with the CECs and the chief officers. Then chief officers were signed with the directors. Directors were signed na wale wa chini. We must make sure our county. Juzi, I want to thank all of you. Juzi you saw, we were #1 countrywide. Wacha na ile mambo wote wakati absorption tulikuwa wa mwisho. Nitawaambia mambo ya absorption. Lakini mambo ya revenue, our own source revenue at 178%. Ndio imenibidi kwamba sasa nimepata pesa kidogo ya kuhakikisha kwamba mtapata nyinyi promotion na nitaandika na nitaajiri madaktari 300, walimu wa ISD 200. Tena nataka nione kama kuna pesa kidogo tena nitaongeza wafanya kazi wengine ambao watatusaidia.
Kwa hivyo nashukuru sana wale ambao mmenisaidia katika mambo ya revenue, nashukuru, asante sana. Na nitawaomba kwamba mweke bidii. Mweke bidii tuhakikishe kwamba tumelijenga jimbo letu la Kisii. Mwanachi ebina umonene mukuru Moske David Kenani Maraga nigo hatabira buna ni aitse kobanga onyolde kirokyo bora ibwense taguchiko kara miremo amo nabakurumi gose abakagura bokurumi nigo agendete ko yakwana yo gotiniga yakwana yo chinga kiagendete kweonia na kuralia iganga yaye yokugania kirokyo bora ibwense sabachore banne bumonga bochirwe na 25 Nitaangalia mambo ya ufisadi. Corruption imeangamiza hii nchi yetu, na tusipochunga itaangamiza hii nchi yetu kabisa. Hiyo nitaangalia, and I will face corruption head on. Trust me, I will face it head on. Na mwishowe nataka kuhakikishia Wakenya hivi. Tafadhali muniamini na mali yenu. Sitawaibia, sitakubali familia yangu iibe kutoka kwa serikali. Sitakubali marafiki zangu waibe mali ya serikali. Sitakubali wala ambao tutafanya kazi na wao waibe mali ya serikali. Pesa na mali ya serikali ichungwe, itumike kwa njia ile ambayo inatakikana. Hiyo nitawahakikishia tutafanya hivyo. Mungu awabariki sana. Tuendelee 2027. Nipe mkono na waahidi I will give you servant leadership. Na mwancho murigereri nigo kiama kia UDA kiama chirie gose kia goserairi goji kwimukiria mu governor abwe county ya Nyeri Musike Mutai Kahiga igetambukira kenene na kubwatekana amoneli chiko rie kiamekyo na kubwatekana amone chingwana omu governor ya betege koro kigotega kubwatoka echi koro kia okokokera omugukwa kwaye umuraiwe kiama gia UDA Musikirira Amoro Odinga ye gose getambukira kyo nigo kiararigwa Gosayo ni gararigwa amo no governor we county ya Embu omo Sikesi Sirimbarire webo igole omunyakerogo we kiamekyo. Tulishtuka sana kwa mambo ambayo iliweza kuongewa na governor wa Nyeri, governor Kahiga, ambayo imeshtua kila mtu katika Kenya. Na kwa sababu tuko hapa kama magavana wa Mount Kenya East, tungetaka kusema matamshi ya Governor Kahiga ilikuwa ni yake peke yake. Sisi kama magavana wa Mount Kenya East na watu wetu wa Mount Kenya East hatuamini kamwe aliyoyasema. Tunajua ya kwamba development imekuwa ikikuja hapa pande yetu. Our culture does not involve making mockery or celebrating other human beings or other human lives' death. It does not matter the relationship we had with those people when they were alive. It is not our culture to celebrate even the worst of our enemies' death, if there is such a thing, because we know that life is given by God and life is taken by God, and therefore we cannot have mockery or have jokes around deaths of our fellow human beings. We stand with the rest of the Kenya during this time of mourning, and especially the fact that the person we are mourning has been a uniting factor in Kenya. Raila Odinga has saved us from saved this country from going to the dogs on several occasions, not only by conceding defeat, but also agreeing to work with the governments of the day, irrespective of how they conducted ourselves during the election period. Tuko kwa serikali, waendelee kuleta maendeleo vile wamekuwa kiendelea, and will continue to support this government to the end. Kwa hivyo tuache siasa mbaya, tuunganishe Kenya, na tukumbuke kwamba yule alitetea ugatuzi zaidi ya viongozi wote alikuwa Raila Amolo Odinga. And for that reason, we need to respect him
in life and also in death. Mwanchumo tikero ikaramu to kolera mara maye kionga chinse birali tukaligali alero ria ichuma cheni ngorkwaro ne toto nyangiri korwa sense memenyererio nigo akorokwa Vanessa Nyaboke nowe kuransema transmission nigo akorokwa DJ Atsan go seke Ongeri kende gotwara buli buya imiya Gatembe TV ekionga kya mugusi na boigo ogende gutwara emagaro bengia Baraka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Dorome, ninjo Mangana Mazi, ninjo Bangina ninjo. Ukatebana ki unyangura mangenga akangenga kya musiori kagera kigachaka unyangura mangenga unyangureye ne nyumba eyo sweta ya banyalibali ne nyumba yo nyumba ya munyalibali nere nyumba no munyalibali una nyumba kinde nchiro cyo munyalibali kabona unyangure enero wono nyalibali abuna ndi bakwe to kamba nane wona baba tangu nyangura mangenga intuno nyangura mangenga akanga kya musiori nyaure yito mamuroto ya yoro minu kwa chiransi bunanko ahuno kweto ko munyalibali buna babete bakurende bintu byabo unyangura mangenga akangenga kya musiori no mubasi Baraka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Dorome, ninjo Mangana Mazi, ninjo Bangina ninjo. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri kuririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyi go busongo eyerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Enyagi